Birababaje kandi biteye agahinda, abagome baracyariho, nk'uyu mugome wakoze bino koko ubu azajya mu ijuru. Abagome baracyariho ni ukuri kw'Imana. Ibi ngibi byarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Inka 57 zose zapfiriye icyarimwe, dore yuko bazirogeye mu byo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Izi nka zarozwe ku iki gicamunsi kuri uno munsi. Ibyarejeje abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Nk'uko mubireba izi nka zose zapfuye, nibwo abaturage barize basuka intimba. Ese munyarwandakazi, nk'umuntu wakoze bino wamuhanisha igihe gihano? Ibi ngibi rero byatumye inzego z'ubugenzacyaha RIB zikora iperereza kugira ngo hamenyekane uwaroze zino nka zigera muri 57 zose zigapfira icyarimwe. Ni mu gihe izi nka ziri buze gushyingurwa nta n'inka n'imwe iri buribwe. Muribuka yuko mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu hari abagabo bataburuye inka nk'izi ngizi zari zipfishije bazishyinguye, abaziriye 2 bahasiga ubuzima, abandi barembera mu bitaro ku bw'amahirwe barakize. Inka rero nk'izi ngizi zipfishije mutazi cyazishe cyangwa zishwe n'uburozi, izi nka ntimugapfe kuzirya, kubera yuko izi nka zatuma ubuzima bwanyu bujya mu kaga. Nk'ubu ngubu ushobora kumva ngo ahabereye bino, izi nka barimo barazibaga, ngo abaturage barimo barazitera imirwi, ugasanga baraziriye, nyabuneka bahise bapfa. Mutegereze veterineri izi nka aze azipime, barebe icyazishe, barebe n'uburyo kizapfuye. Gusa bakoze bino barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, bakurikiranwe icyaha cyo guhekura inka zingana gutya. Ba nyir'inka barize, abandi basuka amarira, ariko nawe nta kuntu utarira pe. Mbega inka nziza we, mbega inka nziza, zari nziza, zimwe zanonsaga zifite n'inyana, dore yuko abavuna muheto n'inyana bazishe. Baba wega, ibintu byarishije abanyarwanda benshi cyane. Nanjye ibi ngibi byatumye ndira, agahinda karanyica, mbura icyo mvuga n'icyo ndeka, ariko abagome baracyahari pe. Buri umuntu wakwica izi nka zose, nawe muhuye mu nzira yakwica. Umuntu ugerageza kwica koko inka zingana gutya, abarozi baracyariho, abagome baracyariho. Yebaba we, Mana y'isi n'ijuru, Mana y'isi n'ijuru, abagome baracyariho. Nanjye ubu ngubu ntago ndabasha kumenya ibyo ari byo, ntago nanjye ndabasha kumenya wagwane. Nk'aba banyagwa babakatiye urubakwiriye cyangwa bakabakatira urwo gupfa, nubwo mu Rwanda yenda nta gihano cyangwa batajya bakatira urwo gupfa, ubundi habaye hari igihano cyo gupfa cyangwa bakatira urwo gupfa. Shaka ko umuntu wishe inka zingana gutya wowe ubwawe ntago wamwica koko? Yatuvugisha ukuri, umuntu wica inka zingana gutya. Aha, nakumiro n'ikorosi rya Rwamara. Reka nitangirira amakuru yacu, reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahabereye ibiteye ubwoba byarejije abanyarwanda benshi cyane. Inka zisanga 57 zose zarangije kwitaba Imana nyuma y'uko zarozwe n'abagabo 3, dore ko abagabo batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ibi ngibi byamenyekanye ku iki gicamunsi, aho abaziroze barangije gufatwa, bitewe nuko abashumba bakoraga mwino famu bamwe bahise baburirwa irengero. Abashumba bakoraga mw'iyi famu nabo bari bari mu bugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo kwica inka zingana gutya. Ariko ibi ngibi ntago byakuyeho yuko abaturage bavuga yuko izi nka zari zifite ifamu mu kabande yazo, ndetse basobanura yuko izi nka kuba zishwe wasanga bazirogeye mu mazi zanywereyemo. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Nongeye kubabwira yuko izi nka zigomba gushyingurwa, nta nka n'imwe hano igomba kuribwa, bitewe nuko izi nka bataramenya uburozi bwazishe. Ese uburozi ntago bwakwica n'umuntu? Izi nka rero ziraza gushyingurwa. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ngenere Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane, amahirwe n'imigisha.